Christian na hina kumizat hitam. Christian hong hina hi abula kunin tunit sana ga agel lechon. Nekyo imong hinam. Ay lawale Jesu nung nazui na hi Jesu Christa to hin ko naman na. Jesu sa kahinati na. Christian khat kahinati na. King nakisa mo mong hinam. Jesu kataksan na tina hi. Ting phung huin amut lon le bang ako. Parkat le hiti ay lon le jia hin ko naman jiam. Ichi hi tu ni kon ataben anagelin. Kasupite ho tu ni koin. Tahsan na dingdet lo. Tu ni kon jong. Kay mata hi Jesu kahi tileng. Kanungjui ding mitam pihi hong uminte katiso. Ay lo wala ki hitabang bang tim gao kahitile kanungjui tampi hong uminte katiso. Tahsan na dingdet lo nampi. Tahsan na dingdet lo Christian te hivini. Hisi ipunat na hi taben tu ni kon ga say do hitin. Tahsale lagaw lam tuin anavek ko uhitin. Hiji tahsalam dola ga say dinga hitabang mitampi tulayahin. Christian ahiwa nga mi kanin tuka sila tahsan. At tahsan na Christian na dingdet lo. Hinduism non-Christian zat zum holy min tampin atu se pile mi danga on le jing. Mi kanin tuka siya le tahsan mom te aboy le jing. Mi tu se ka mo tahsan san jing mo zui jing tampi agyomin. Igam sung wahi choy ibuy naw khat hi. Versana to leto atogom jong hi ata yung anom kha khat masalaya igam sungwa Jesu thong khulun kitia ke mi khat anom cho ama chun Jesu thong khulun an cheme ho podun poi marui ho lengmusial ho adu poi tin anaki seizin ama cho Jesu dan anaki sein mi tampin anungju yung anomi anata san mini hitabang nam elowai tabang mai Jesu nung izu wa Jesu ita san ai bowini ay lehi banga tulaya yung Jesu nung izoy na wahin. Tahsan na iyon lele oveni. Igam sung wa tuy lem tampi omtan. Ay lawal igam sung wazong denomination za chum tampi omtan. Lam chum makilhep na tampi omtain. Ay wanga idin na kanat kiding te mo mong lo. Ani tuta hong po da. Tahsan ta hong po da. Denomination ta hong po da. Ani ni tuy lem ta hong po da le. Hicho chu kizui jing. Na kada hong male kizui. Kada hong ma kizui. Kikhele le jing. Hita hin hu imanggam tawin. Hisui piham na tahsan na dindet lo tinay. Jesu Christa nungjui di ta hilo versa na Jesu Christa nungjui di ta jo tul atun so na ki khial ngai lo abang cha abang he jing he ama thu chu pathin thu chu abang he jing ding ai he chi a hi ita san naw hi lep huiten tu ni khon ga aveu hite gelo hite igam sunga thui lem tampi om tan ke thim ka ailawa pathin ka hi tia mizan dam thim ka hetia tao dam thim ka hetia mi tampi omeni ailo vale ki ho denomination adi pe ne ki ho society ki man sa adi pe ne no ho adi boy atian le mi na sei pale lung hladai jing midang tahsan ailo midang sei mo tahsan jing hitabanga tahsan na on le mi tampi akyom tain igam sunga lainan ta kha hi itasan naw pang det uhite kasupite ho thagaw lam din muna ga sei liao hen tahsan na sei ju ho thi dan seyon na sa ta na pandan ho ga agyal do itin ai lo vale ana thu dan ho tahsan na tha su ding ti za again theina thi ding yo na khen dan ho ga gyal do ji witin chuting ta jong le hi chi ta san naw hi biblein na ta san na ding det un ati ne hitabang din mun he alhun diu a hel ji na bible na sei masa he lo thil lo hi tho ding ama bang hitabang din mun a cho kho cho o ada na lom diu ya na
igam sungu inam sungu wa ise ho hichana chun ga ngau hitin aile hichi ta san thudola aban iga ta lang nom ki uchi pi ham mitya lehin lam kai hi na hobung society sunga sumin jong ita sanau asudai thini lam kai mo pu khanin jong sum ai nei thima hi le aneu pe na mi khat chu anop numa kai le le jing leader tha khatong ki sep do ke na hi chi pa ma chu leader pa en sum atam pe ale anop numa kai le jing sumin athozo dan ata sana det lo dan ai lo wala hobung khat long chu kyo hobung in pham sum hi za halo a pastor ka pi dio pastor halo ka pi dio ai lo wal hobung ho in ka tun pi dio ka sa pu za chum hong ki ti ngaung de asi ma pham long he ken ta lo apa sang asi tam pi na kol cha naw yong ana tam jo kit ji hita banga ta asana on le hi ji ve ne hi lam kai ho jing jong amo ki ka sumin vai hop ma lam kai la jong jo pham athunei ding ala akam thim ding ki chuna vin hobung society sa sum du ding sum ngai lu ding ki chu vin ikam elowala zo thu a mi tam pi hlem vin mi tam pi hin zui ki vin azui ho jong ata sana det lo mi khan asei ta san mi chom khan asei ta san mi chom dang khan asei ta san hi ta chu on le hi vin hi gam tina hi for de a hin khumang gam hi ta vin sumin vai homin thutan vai hom pon hiti ai hin kho imang win po nat ta khari hi chi ta san naw ta salam le thagaw lam isei naw wa hin nang itabang dimona ding na hi am Jesu izabe na sei le phan ai lawa tuni chan ge na ki dong hen lang le ki dong lew hen pathin ita san dan hi I chan ai dam 100% la I zat aling dam ti ho tabang igel devin ikitim bin hi ta san na chung chang hi apoi mo ma jing ni ita san nawin hin so diu a hi ji en tuni kha Jesu ta san di ta na nei pa hi na kol cha jing ding hina hi chaw jang na sa ta ele ige koi san diu hi nang le ke hi ti a ta san na thas dai ta jing la ya jong hi sei jui ho hin kho thu sim chu iga ve na le alo pin lom me ne Jesu na ta san dan chu min ata san naw seilep dinga ako wangwin ananom powin thi na do na gilet min hi Matthew chu ama hi evet na le Ethiopia muna hi chem jama ata san det ja chu Jesu ana seilep ding ada ja chu chema sat la no mi ma ama hi Alexandria khopi Egypt gama ana thia hi iti na thia mi ti le gen thei ta na thi a hin khawa henwa tulhanga lamlena sakol ana kai sawa athi to ka sa ja lamlena sakol ana kai sawi chuting ta look ki te pa he ama he ana thi na gam cho hi le grease gam ana hi in ama hi khaili in anomin chuting ta le John ki te pa he rom khopia ana thi a hin khangbel songa thawa ana kanoi Peter ama jong hi cross x lima x sema ana thawi ana khaili wi ana het be wi James ama dong hi fit zakhat sanga ama hi ana son la ovin athi di lo pa den ana vali thoven hi chuting na Bartholomew ho ama hi Nathanael tin jong ake in ama hi Asia gama missionary khat jong ana hin ama hi Armenia mona avun ali wa na thawi Thomas ama hi India gama ahonga chuting cha ana sul liwa chuting ta adang sei jui ho Paul ho AD 67 la ya yong lengilo neru in room khopya alol na tani sejui pol ho za hita mi in sejui ho chun ta san na de ta na nei wa Jesu no na zui hi nang le ke ta san na to hin ai ke to na dem ti line na ta khare hi chi ja hi to ni khon atha ben e hon jong ngai to itin Jesu no zui naw Jesu bel naw Jesu ta san I chana I din det bo ham hi je pa hi ata be ke khol hoitin ila sam naw ne taw na to thu a pathin ibel de hi ngai zo si pathin bo hen lang sei khil sei wal om jong le pathin min ki ngai dam taw hi te